we'll go. Ih, kebun aingnya lok di iya tong. Aing jukut na para deui jak. Iya aing madat. Kebon cici bae pangmersa aing mah. Penghasilan teh ya. Aduh. Aing parangsa aing ieu kebon. Teh hasil teh ya. Hayang kawin hayang naon aing ya. Segera baru handak. Woi, dia kenaon? Aduh naing keur naon? Aing ieu ya. Teh aing teu buahan we. Dia mah telok diurus jing. Dia yang ngurus yo. Muar kabeh yo. Dia paragan doang. Sok tuar-tuar be dia. Aing menang melak capek-capek dia dituar ku dia Kadek dek ku aing. Dia tah aing nu dikadek. Dia bae ku nyesop yo di maing. Dia tengah deui kitu aing nyekalan dia. Kadek dek ku aing dia lamun beunang ku aing dia disop dia ku aing. Antar beli seblak yuk. Mana? Tuh ke rumah Teh Surti. Ayo. Ih, Teh Cici bukannya pulang sekolah dia malah mejeng di sini. Ih, lain ker mejeng, lain ker meli seblak. Gitu. Oh, kebetulan. Halo, gak mau beli seblak. Kamu udah pesen belum? Enggak di Teh Surti. Oh. Abang pesen dulu ya? Teteh, seblak 1 porsi. Teteh mau gak? Mau lah. 2 porsinya. Jempling amat nih lembur. Enggak mah musim penculikan deh. Kenapa masih buran baik itunya? Ya aing sakieu teu goreng-goreng amat ja. Ya aing teu payu kana bikang ieu. Tutut tatat tetetet. Woi. Woi, halo. Woi. Weh, jangan ongkoh mal teu ngomong-ngomong. Woi. Tuluy dia namun runde nek sabulah tah. Oh, dia keur olah tah. Masak naon dia? Hah? Masak iwung. Awas merang, lalaunan. Irung gedam dimasak. Iwung maksudnya ing astagfirullah. Dia saha meureun keur olah. Dia keur di mana, Han? Keur di jalan. Oh, dia kerja jajan tah. Jajan cik teh ya, anu kamari. Yang mentas sih balikeun. Keur di jalan endan lain keur jajan. Boborot jajan aing ngerokok bege henteu. Han, sawarnam dia doang keur di jalan. Keur di jalan tah. Dia tadi ge aing ngomong aing keur di jalan. Ari dia keur di mana kitu? Nya benar, dia keur di jalan. Geus mending urang ka base camp betah. Atuh deuk naon teh ka base camp. Ngopi-ngopi di dinya teh yuk.
Oh nggak salah. Oh, dia kerja jalan gitunya. Oh, aing kadinya yo. Ay, Aing. Ci, gue pulang dulu ya. Dadah. Gimana ya? Teteh, emang bener ya ada penculikan anak? Ih, ulah ngomong gitu, guys. Yun, teteh. Meme serius teteh, kenapa malah ngomong takut? Ina sosial media mah beranda pinu ku penculikan kabeh. Ngeri banget, kok bisa sih segitunya? Atunya Mel, mungkin aja dia butuh duit meren. Ya Allah, tega banget tuh orang, gak punya duit aja, korbannya jadi anak kecil ya. Iya juga sih, anak kecil diperlakukan seperti binatang. Iya, sedangkan anak itu berharga ya bagi keluarganya. Neng, baradaga amat. Non maksudnya nu badag. Iya, ini habis beli seblak, mau gak? Atuh meuli dia ka itu hayang mah, ini meh. Teu boga duit cing teh. Dusun dia. Ngeunah idong nama ya.